Mungkin Sidin supaya malam ini Sidin dikuatakan. Istilah kata supaya malam ini tambah gagah pian. Mana mangai jua nang ini pengantinnya sedikit menginformasikan. Bila malam ini pian nang hendak belawan, lihat pang mintoha sudahkah guringan. Apabila sudah ranai kira jam 12-an, Amang pulang melanjutakan kekira mintu Sidin di nang malam ini Sidin juga paham. Mungkin mang mintu juga meliatakan. Lalu tak lupa ulun menarusakan kepada pengantinnya kita menginformasikan. Jadi wan pengantin bila nyabang pian hendak nang kuat terus saumpama belawan. Cuman nih pemula nang aran masih hanyaran, kada usah bang pian itu ubet-ubetan. Cuman bangsa puting supaya kada sakitan. Awak nang buhan pian bila imbah belawan, kain susu beruang nang lawan jua madu. بشرى لنا نلنا المنى زال العنا وفالهنا والدهر أنجز وعده والبشر أضحى لنا. بشرى لنا نلنا المنى زال العنا وفالهنا والدهر أنجز وعده والبشر أضحى لنا. بشرى لنا نلنا المنى زال العنا وفالهنا والدهر أنجز وعده والبشر أضحى لنا. بشرى لنا نلنا المنى زال العنا وفالهنا والدهر أنجز وعده والبشر أضحى لنا. يا صوتي باللقاء يا عين قري أعينا هذا جمال المصطفى أنوار لاحت لنا. صوتي باللقاء يا عين قري أعينا هذا جمال المصطفى أنواره لاحت لنا. وصاحبيه والبكير اكتب لنا نحن الجميع زيارة لحبيبنا. يا رادة الهادي الشفيع وصاحبيه والبكير اكتب لنا نحن الجميع زيارة لحبيبنا. والدهر أنجز وعده والبشر أضحى لنا. بشرى لنا نلنا المنى زال العنا وفالهنا والدهر أنجز وعده والبشر أضحى لنا. طيبة ما زال نقول وفيك قد حل الرسول وكلنا نرجو الوصول لمحمد نبينا. يا طيبة ما زال نقول وفيك قد حل الرسول وكل
قلوبنا يرجو الوصول بمحمد نبينا بشرى لنا نلنا المنى زل العنا وفهنا أنجز وعده والبشر أنعم لنا بشرى لنا نلنا المنى زل العنا وفهنا
وصاحبي الكرام يا أبا الحسنين عليك سلام يا رفيق الرسول وصاحبي الكرام يا رفيق الرسول وصاحبي الكرام يا أبا الحسنين عليك السلام ويا رفيق الرسول وصاحبي الكرام يا أبا الحسنين عليك السلام يا ربك رسول وصاحبي الكرام يا ربك رسول وصاحبي الكرام فارس الفرسان حضرة الإمام وأمير البيان حضرة الإمام فارس الفرسان أطرق الجمال وأمير البيان حضرة الإمام دورة الإمام حضرة الإمام دورة الإمام حضرة الإمام ورفيق الرسول وصاحبي الكرام وصاحبي الكرام يا أبا الحسنين عليك سلام يا رفيق الرسول وصاحبي الكرام يا أبا الحسنين عليك سلام يا رفيق الرسول وصاحبي الكرام يا رفيق الرسول وصاحبي الكرام سلمت وصليت على أهل البيت حيث نجيت كل أهل البيت سلمت وصليت على أهل البيت حيث نجيت كل أهل البيت واشتكوا حسيت زور أهل البيت واشتكوا حسيت أهل البيت وديار الرسول وصاحبي الكرام وصاحبي الكرام يا أبا الحسنين عليك سلام يا رفيق الرسول وصاحبي الكرام يا أبا الحسنين عليك سلام يا رفيق الرسول صاحبي الكرام يا رفيق الرسول وصاحبي الكرام karena panggung kami andaknya di atas jalan, penonton nang di bawah kada kelihatan, lalu lawan bapak ibu sabaratan terfokus wan pangantin pinanya kalaparan karena pangantinnya kada di palaminan, sekali disalidik pangantin lagi makan, jadi terima kasih kami nang lawan pian kai nang menjulung nang ini duit sawiran
jadi nang lawan kaya nang bebeju habang mudahan pian kaya sehat setiap hari mudahan selalu pian nang lancar rezeki pian nang salamatan hidup sampai kamati sampai kamati jadi penghulu pulang melanjut takkan hilang rancak aja kita ke undangan cuma hanyar hari ini cilin lihat pengantin ini nang makanan lalu lawan pian kami mau ucap bakat itu mang tu sakilas kada kaya pengantin kaya tamu undangan lalu lawan pian kami mau ucap bakat jurang bisukan tadi bedahulu pian makan kada mau mahaur di situ tamu undangan laluan pengantin kami mau ucap bakat dilihat tunang laki awaknya saling kenalan makanya mangai sungsung pengantinnya kalaparan jadi bang dia amang memadahkan aran awak pengantin itu lalakian ujar pian tadi awaknya sidin kagenalan lakinya nang ujar capat sidin nang kalaparan mungkin sidin supaya malam ini sidin dikuatakan istilah kata supaya malam ini tambah gagah pian mana mangai jua nang ini pengantinnya sedikit informasikan bila malam ini pian nang hendak belawan liati pang mintoha sudahkah guringan apabila sudah ranai kira jam 12-an ayo habuhan pian bila hendak belawan hantak aja jangan aasaan ala aasaan jadi bang amang pulang melanjut takkan kekira mintu hasidin di nang malam ini sidin juga paham mungkin mang mintu ha juga melihat takkan lalu tak lupa ulun menarusakan kepada pengantinnya kita menginformasikan jadi wan pengantin bilanya bang pian hendak nang kuat terus saumpama belewan cuman nih pemula nang aran masih hanyaran kada usah bang pian itu ubet-ubetan cuman bangsa puting supaya kada sakitan awak nang buhan pian bila imbah belewan kain susu beruang nang lawan jua madu dikinum hulu pian supaya bang awak nang sigar bebujuran jua buah sirsak pian harus berisian supaya nilan tuhut kada bakaringan ala bakaringan jadi bang ulun pulang melanjut takkan karena ujar pian tahan sama lama abing menjaga kado bagi pas kapan nasa kinya tadi tertawa di ekanya nyaringan kado mungkin juga kalau inya paham lalu tak lupa kalau dilihat muha ingat nang masih bujangan nang istilah kata hendak ai sudah belekian lalu lawan pian kami mendoakan mudahan jodoh pian lakas mendapatkan bila nyabang sudah ada beisi pacaran suruh inya ke rumah ancapi bedetang jangan dosa kader diambili ke rumah dibawai bejelenan lalu lawan pian kami menginformasikan bila nyabang jodoh sudah nang kasampaian jangan kada ingat biasa kami diundang lalu terbungkus kawan bapak nanti kanan namun dilihat di sidin tuh berlima sudah mahitung aman ada tadi bapak baju sidin saurangan jadi dilihat-lihat sidin mang pegawai kawa ai dilihat pian lamun juga dilihat mahirip anggota dewan laluan pian nang buhan pegawai kami mendoakan
rasakan. Mudahan buhan pian sehat sabarataan, dimana begena selalu dalam lindungan. Lihat bang awak baik-baik berataan, kada kaya awak kita ini kada karuan. Yang wabil khususnya awak pian kehilangan, ngaran mangai kita lawan buhan pegawai jelas ada perbedaan. Sidin mangai gaji menerima tiap bulan, kita mendapat gaji bila ada undangan. Ada undangan. Jadi wan pian kami melanjutkan. Mudahan Pak Ai pian di sini sabarataan, pian tambah sukses Pak Ai berataan, juga bertambah awak kenal Pak Ai pian. Jadi lawan pian kita bersalaman. Adakah kau melihat Bapak Pandu Dian? Si Dinang bersalaman awaknya tak kenali. Awan tahilalat di ai ada di dehi. Lalu tak lupa kami mau ucapin mudahan salamatan sampian di jalan Pak Ai nang dilindungi. Lalu tak lupa kami mau ucapkan lawan ibu nang bungas mengamira kehadapan. Bila mengamira buai hati-hati pian, bila kada beizin kada dapat jadi kamera sampian. Lalu lawan ibu kami doakan mudahan di jalan pian salamatan. Lalu Bang Ulun pulang melanjutkan. Jadi terima kasih ada nang maatar hinta di kakanakan, anak nang tuan rumah nang sudah maundang. Jadi nang lawan pian kami mendoakan, mudahan Bang pian panjang umur sehat badan, mudahan rezeki abah dilancarkan, mudahan bebakti pian lawan kuitan, lawan nang sidin tadi sukses ke masa depan. Jadi lawan ading sudah kakak doakan, ujar mudahan pian sakulah pendapatan. Pastinya bang berbakti pian nang lawan kuitan, jua kaina sukses pian dingai masa depan. Lalu nang tak lupa kami menarusakan kepada ibu bapak di sini sabarataan, nang masih hari ini kita tak kumpulan kepada buhan pian di sini sabarataan. Kita doa bit doa tampulo bedapatan, mudahan berataan selalu disehatakan. Nang mana ada gering mudahan disembuhakan, nang ada tahutang mudahan hutang pian itu lakas punahan. Nang belum betianan mudahan lakas betianan. Nang mana rajeki kita masih sedikit mudahan dibanyakakan, rajeki nang sulit mudahan dimudahkan. Mudahan berataan selalu dalam lindungan, nang apa hajat kita berataan dikabulakan. Jadi Bang pian ada kalau mendoakan, nang mana betianan sadang betianan, di ai nang tupang ading inya ma aminakan, di ai kanya nyaringan padahal dingai pian belum belekian. Lalu lawan pian kami mau ucapkan mungkin maaminakan inya gesan umanya hendak pulang beeding halus. Kita doakan mudahan mama pian dingai pulang betianan. Alam betianan lalu berlanjut kita bermadihinan, terfokus lawan bapak nang di soberan, nang memijik HP di ai HP hiran, sidin di ai berduduk lawan bebinian. Jadi nang lawan bapak ulun menyapa pian, iyakah bini pian nang duduk di kata. Jadi ujar lain sidin manyahotiakan. Lalu nang tidak lupa kami mau ucapkan, liati moha bapak nang bakacamata. Kalau dilihat-lihat dasar gagah orangnya, lamun dilihat moha kawa ai babini dua. Babini